Korak naprijed, 3 iza. To bi bio naslov današnjeg videa. Korak naprijed bi vjerojatno bio nadzorni odbor, a 3 iza bi bili trener, sportski direktor i predsjednik. To je naravno alegorija, da. Tako bi krenuli s ovim videom. Ovaj prvi mučačov monolog, morao sam ovo snimiti jer jednostavno toliko to kopalo iznutra, toliko godina slušamo priče kako ćemo ove godine biti prvi, to već traje 19 godina, imamo osjećaj kao da gledamo mučke. Kad kaže Delboy, evo, sljedeće godine ćemo biti milionaši. This time next year we will be millionaires. Moramo uzeti nešto ovakvog jer jednostavno situacija je takva da je nadzorni odbor smijenio Lukšu Jakubušića, a onda nekako su otišli i trener i sportski direktor. Doduše, sportski direktor će još malo ostati. Ostaće, čini mi se, do kraja sezone, odnosno to bi trebalo tako biti. A koliko će ostati, što će se dogoditi sa ostalom dvojicom, to ćemo tek vidjeti. No, ajmo malo do nadzornog odbora i tog korak naprijed u ovom videu što sam se bazirao na njih. Kaže Aljoša Pavelin ovako. Nadzorni odbor je nakon Rijeke donio jednoglasnu odluku o smjeni Lukše Jakubušića i odluka je stupila na snagu danas. Razlozi su jednostavno evolucijski korak naprijed temeljem na činjenicama. Procijenili smo da je porazom u Rijeci prvenstvo i matematički odlučeno. Dakle, ovaj evolucijski korak je to smo svi čekali. Mourinho će doći za trenera, a Abramović će doći vjerojatno za predsjednika Hajduka, tako da stvarno će biti evolucijski, to će biti do sad najbolje. Da, vjerojatno opet ne bi bili prvaci. Kako god bilo. Ajmo se malo još vratiti na Lukšu. Zašto je on smijenjen, jel trebao biti smijenjen, to me jako zanima, evo, to me baš zanima. Zanima me što vi mislite, jel ga trebalo maknuti, jer činjenica je ta da se sami ciljevi nisu ostvarili. One koje je on postavio nisu se ostvarili, nismo postali prvaci, nećemo igrati ni Ligu prvaka, nećemo igrati ni Europsku ligu. Evo, bit ćemo treći, igrat ćemo konferencijsku ligu kvalifikacije, pa ćemo vidjeti koliko daleko možemo. Da li ove godine možemo doći do te skupine, to ćemo vidjeti. Mislim da onako dva minusa što bi bilo kod Lukše su mu bile onako kod navijača, otkaz Dambrauskasu i možda zadnji ne otkaz, odnosno prepustio sve situaciji nakon poraza od Lokomotive na Poljudu. S Karoglanom je situacija takva da, mislim, ovo što se tiče poraza od Lokomotive, tu ga trebalo maknuti. Znači, ako ga tu nisi maknuo, onda razumljivo da ga ni ne treba maknuti. Kad izgubiš od Lokomotive na Poljudu, kad izgubiš na način da si nadigran, evo, bio sam na toj utakmici, bilo nas je dobra jedna ekipa, bio je i Hadička Štorija, njega pratite, naravno svi ga pratimo, Luka je odličan. Razgovarali smo tamo, poslije smo bili na pivi svi zajedno i jednostavno Lokomotiva nas je tad nadigrala. Karoglan nije trebao ostati na klupi. Ostao je, to znači da se Lukša pomirio s tim kako je. Ovi porazi nakon toga, 2 poraza od Dinama i poraz od Rijeke, jednostavno ugasila se zadnja nada za ovu godinu, a krenuli smo jako dobro. Bili smo jesenski prvaci sa 4-5 bodova viška, da smo dobili Rijeku, ali nismo dobili, nego smo izgubili od Rijeke, i ne da smo izgubili od Rijeke tu prvu utakmicu na proljeće, nego smo izgubili sve bitne utakmice. Izgubili smo od Rijeke nekoliko puta, šta smo uopće dobili, nismo ih nijednom dobili. Dinamo smo dobili 2 puta, ali smo od Dinamo izgubili utakmicu koju nikako nismo smjeli izgubiti. I nekako, u ovoj godini kada je trebala biti ta godina gdje idemo po prvenstvu, to se nije dogodilo. Hoće li se to dogoditi? Ne znam. Evo, mislim da s ovakvim stanjem bojim se da se ponovno vraćamo u 2013. Što ne bi trebali, jer nije tako loše kao što je onda bilo. Mi smo 2013. do 2020. nismo nijednom bili drugi. Da, nijednom nismo bili drugi. Evo, sad imamo 2 kupa,
pod Lukšom imamo 2 druga mjesta, sad ćemo biti treći. Premalo, sigurno da je to premalo, nije dovoljno, ali kažem, od 2013. do 2020. ovo je definitivni pomak. Doveden je Perišić, došao je Levaja, napravilo se puno toga. I sad sve se skupa uspjelo onako rušiti s ovih par utakmica, onako domino efekt. Ode predsjednik, ode trener, ode sportski direktor. Neko sam mislio da će trener prvi otići, ali bilo je onako kako si nismo mislili. No, to je ovako kako je. Ne znam, nisam nešto sad završio bi ovaj video onako sa nekakvim pozitivnim, ali s obzirom da nadzorni odbor kaže da ima velikog čovjeka, da će to biti kapitalac, evo, možemo samo čekat, možemo se nadati da će to stvarno biti kapitalac koji će Hajduk odvest u sezoni 2024-2025 do prvog mjesta. Pa onda možemo i završiti ovaj video sa sljedeće godine u ovo doba bit ćemo prvaci.